기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан минь танд баярлалаа. 오늘도 사랑하는 귀한 하나님의 종들이 이렇게 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Өнөөдөр чирсэн бурхан таны хортой зарцснаар таны ивэлийн бүсэлдээр суралцах боломж олгосонд талархаж байна. 하나님의 귀한 종들을 하나님이 어디에 있든지 돌봐주시고 Бурхантай 진리 өөрөө 가운데로 인도해 주시옵소서. Бурхантай өөрөө эрхэм нандин зарц нарыг хаанч байсан гэсэн үргэлж санаа тавьж үрийн үнэн дундуур дагуулж яваарай. 건강을 지켜주시고 마음의 평안을 주시옵소서. Тэдний эрүүл мэндийг та сахин хамгаалж өгч бас зүрх сэтгэлд нь амар тайвныг зөвшөөрч өгөөрэй. 우리 통역하는 우리 통가에게도 하나님 마음의 기쁨과 평안을 주시고 복을 내려 주시옵소서. Зөвлж байгаа тунгагийн зүрх сэтгэлд ч гэсэн та амар тайван болон баяр хүрийг дүүргэн өгч орчуулгаа сайн ихтэн туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 미가서 5장 2절부터 보겠습니다. 두 번째 대지. За өнөөдөр Мика номын 5-ын 미가서 5장 5장. 2절이요. 미가서 5장 두 번째 대지입니다. За 5 дугаар бүлгээс үзэж байгаа. Одоо өнөөдөр болохоор 2 дахь том хэсэг рүүгээ орно. 그리스도의 탄생에 대해서 За 2 дугаар хэсэг нь болохоор Христийн мэндэлсэн тухай, төрөлтийн тухай байгаа. 2절 읽어보세요. 2절. Христийн төрөлт. За 2 дугаар ишлэгийг уншъя. Гэвч Ефратийн Бэтлехэмээ, Юдагийн овгуудын дунд чи өчүүхэн авч миний төлөө Израилийг захирах нэгэн нь чамаас гарах болно. Тэрээр эртнээс игээд мөнхөөс үүдэлтэй. 네, 이 구절은 신약 시대에 오실 메시아의 탄생을 예언하는 말씀입니다. За энэ ишлэл болохоор шинэ гэрээний үед төрөх, мэдлэх Месиагийн төрөлтийн тухай өгүүлсэн, иш үзүүлсэн хэсэг байна. 또 그분의 구원 사역에 대해서 예언하고 있는 내용입니다. Түүний авралын ажлын тухай иш үзүүлсэн хэсэг байна. 이 본장 미가서 5장의 1절에서는 이스라엘이 이방 나라의 침략으로 멸시와 수치를 당하게 될 것이라고 이미 말을 했습니다. За Мика 5-ын 1-р ишлээс нь харах юм бол Израилийн ард түмэн хар үндэстнүүдийн довтлохоноос болоод ичгүүр гутамшиг болох болно гэдэг тухай өгүүлсэн байгаа. 그러나 이 본문 미가서 5장 2절부터 15절까지는 그 신약 시대에 바로 메시아 이 그리스도가 탄생하여 이스라엘에 대한 구원 사역을 친히 이루실 것을 예언하고 있습니다. Харин 2-оос 15 дахь ишлэл хүртэл болохоор шинэ гэрээний үед Месиа аврагч төрөх болно. Тэгээд Израилийг аврах ажлыг өөрийн биеэр хийх болно гэдэг тухай өгүүлсэн байна. 메시아가 친히 구원 사역을 이루시며 그로 인해서 하나님의 택한 백성들이 평화와 영광을 누리게 된다는 것입니다. Месиа ингэж өөрийн биеэр тэр аврах ажлыг хийсээр Израилийн ард түмэн амар тайван болон 평화와 영광을 누리게 된다는 것입니다. алдар гавьяаг эдлэх болно гэдэг тухай өгүүлж байгаа. Амар тайван алдар гавьяаг эдлэх болно.
예, 하나님의 구원에는 구원에 대한 그 하나님의 평강이 있습니다. Бурхны авралд бол Бурхны амар тайван бас хамт байдаг. 그리고 구원에는 하나님의 영광이 함께합니다. Мөн Бурхны авралд Бурхны алдар сүр жавхлан бас хамт байдаг. 그러나 또한 악한 자들에게 대해서는 하나님의 복음을 대적하는 악한 자들에 대해서는 하나님의 심판이 시작된다는 것입니다. Харин хорон муу хүмүүс буюу Израилийн дайснуудын хувьд бол Бурхны авралын ажил эхлэхийн зэрэгцээ тэдний эсрэг шүүлт бас эхэлдэг. 이것이 오늘 본장 미가서 5장 2절부터 15절까지의 전체적인 내용입니다. За энэ тухай өнөөдрийн бидний сайн уншсан 2 дугаар ишлээс ахуулаад 15 дугаар ишлэл хүртэл өгүүлж байгаа. 자, 그래서 두 번째 대지 이 그리스도의 탄생은 2절과 3절에 예언되고 있습니다. За Христийн төрөлтийн тухайд болохоор энэ 2, 3 дугаар ишлэл дээр нь өгүүлж байгаа. 그리고 그리스도의 복음은 세계 만방 모든 민족들에게 전파될 것을 예언하고 있습니다. За тэгээд Христ төрснөөр Христийн сайн мэдээ нь бүх дэлхий даяар бүх улс үндэстнүүдэд тунхаглагдах болно гэдэг тухай өгүүлж байгаа. 2절 한번 다시 읽어보세요. 2절. За 2 дугаар ишлэгийг дахиад уншъя. Гэвч Ефратим Бэтлехемээ Юдагийн овгуудын дунд чи өчүүхэн авч миний төлөө Израилийг захирах нэгэн нь чамаас гарах болно. Тэрээр эртнээс игээд мөнхөөс үүдэлтэй. 이 구절은 신약 시대의 메시아 그리스도가 탄생하는 그 지역이 바로 베들레헴에서 탄생하신다는 것입니다. Тэр шин гэрээний үед мэдлэх Месиа Христ болохоор хаан төрөх вэ гэдэг талаар тэр нь газрынхын нэр энд гарч байна. Тэр нь болохоор Бэтлехэм гэдэг газар байна. 그리고 베들레헴은 유다 족속 중에서 작다고 이렇게 예언하고 있습니다. 작다고 예언하고 있습니다. За тэр Бэтлехемийг юу гэж тодорхойлсон байна вэ гэхээр Юдагийн овгуудын дунд өчүүхэн гэсэн байна. 그리고 이스라엘을 다스릴 자가 바로 내게로 나올 것이라 했습니다. За хэдийгээр чи тийм Юдагийн овгууд дундаа өчүүхэн нь боловч Израилийг захирах нэгэн чамаас гарах болно гэсэн. 그리고 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라고 예언하고 있습니다. За тэгээд түүний одоо гарал үүсэл нь хаанаас юм бэ гэхээр эртнээс игээд мөнхөөс үүдэлтэй гэсэн байна. 이 예언은 그 미가서 5장 그 2절에 이렇게 기록된 아주 중요한 메시아의 탄생과 그 구원 사역에 대해서 설명하고 있는 것입니다. За Микаын 5-ын 2 дугаар ишлэл дээр гарч байгаа иш үзүүлэлтийг бол Месиагийн төрөлт. Өөрөлдвөл Есүс Христ хизээ төрөх тэгээд тэр энэ дэлхий дээр ирээд юу хийх тухай түүний үйлчлэл болон төрөлтийн талаар маш чухал иш үзүүлэлт тооцогддог. 특히 본문은 첫 번째로 메시아의 탄생 지역을 베들레헴이라고 구체적으로 밝히고 있습니다. Юуны өмнө энэ иш үзүүлгийн хамгийн эхэнд нь тэр Месиа яг хаана төрөх юм бэ? Хаана мэдлэх юм бэ гэдэг тэр төрөх газрынхын тухай Бэтлехэм гэж маш тодорхой хэлсэн байгаа. 이 베들레헴은 아브라함의 자손 유다 지파인 다윗이 출생한 지역입니다. Энэ Бэтлехэм гэдэг газар болохоор Авраамийн удам Давидын Юда овгийн Давидын төрсөн газар бас мөн
예수 그리스도는 아브라함과 다윗의 자손 가운데 오신다는 말씀과 관계된 말씀입니다. Энэ утгаараа ч гэсэн Есүс Христос бол Авраамийн удам, Давидын удмаас төрөх болно гэсэнтэй маш нягт уялдаатай болж байгааг харж байна. 그래서 이 유다 지파의 다윗의 출생한 이 베들레헴에 탄생할 것으로 이렇게 미가야 선지자는 분명히 밝히고 있습니다. Тэр Месиа бол тэр яг гарцаагүй Давидын удмаас Давид өөрөө Юда овгийн хүн байсан. Тэгээ Юда овгийн Давидын удмаас төрөх болно гэсэн энэ тэр тусмаа Давидын төрсөн газар болох Бэтлехемд төрөх болно гэдгийг Мика иш үзүүлэгч энд маш тодорхой иш үзүүлжээ. 베들레헴은 떡집이라는 뜻을 갖고 있습니다. 떡집. За Бэтлехем гэдэг нэр маань өөрөө болохоор талхны гэр гэдэг утгатай. 이것은 이제 예수 그리스도께서 생명을 주시는 떡이라고 친히 말씀하신 것과 같은 뜻입니다. Есүс Христ өөрөө ч бас өөрийгөө хэлэхдээ би бол амийн талах юм аа гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд үүнтэй тэр үгтэй ч гэсэн бас холбоотой юм аа. 이 요한복음 6장 35절에도 예수님이 친히 나는 생명의 떡이라고 밝히셨습니다. Иохан 6-гийн 35 дахь эшлэлдэр Есүс өөрөө хэлсэн байгаа. Амийн талах бол би байгаа юм аа. Над руу ирдэг нь өлсөхгүй гэсэн. 또 메시아가 탄생하는 베들레헴은 본문에서 아주 작다고 했습니다. 작을지라도 이런 말씀으로 기록되어 있습니다. Мөн Месиагийн төрөх тэр Бэтлехэм гэдэг газрыг маш өчүүхэн гэж хэлсэн байна. Юдагийн овгуудаас чи өчүүхэн нь боловч гэсэн. 여기서 작다는 것은 단순히 크기가 작은 것만을 가리키는 것이 아닙니다. Энд өчүүхэн гэж хэлсэн нь болохоор зөвхөн одоо овор хэмжээний хувьд гэдэг ч юм уу хүн амын хувьд цөөхөн жижигхэн газар нутгийн ч гэсэн жижигхэн ч гэдэг юм уу. Тийм одоо хэмжээний хувьд жижигийг хэлж байгаа биш. 이것은 사람이 보기에 천하고 보잘것없는 상태를 강조하는 말입니다. Өчүүхэн гэдэг нь ерөөсөө тэгээ овор хэмжээ тий тэрний талаар ярьж байгаа биш. Ерөөсөө одоо хүний нүдэнд өртөх юм байхгүй хинт ч тоогдохооргүй тийм гэсэн утгатай юм аа. 이렇게 세상을 죄에서 구원하시고 하나님 나라를 세우시는 그 위대한 메시아의 탄생이 사람 보기에 천하고 보잘것없는 이 작은 마을에 베들레헴에 탄생한다는 것입니다. Тэр хүн төрлөختнийг гэм нүлээс нь аварж бурхны хаанчлалыг байгуулах тэр агуу өдөрдөгч тэр агуу Месиа Христийн төрсөн газар нь хаана вэ гэхээр хинт ч тоогддгүй хинт ч авч үздэггүй дорой буурай тийм газар болох Бэтлехемд төрнө гэж байна. 예. 자, 그러므로 그리스도는 낮고 천한 곳에서 태어난다는 것을 분명히 밝히고 있습니다. За энэ иш үзүүлгээс харахад бол Есүс Христ бол төрөхдөө үнэхээр тийм дорой буурай байдал донд хинт ч тоогдохооргүй тийм байдалтайгаар төрөх болно гэдгийг дүрсэлж харуулсан байна. 그리고 그분께서는 자기를 믿고 의지하는 이 비천한 사람들을 이렇게 높이실 것을 나타내 보여주고 있는 것입니다. За нөгөөтэйгүр бас энэ нь юу хэлж байгаа гэхээр өөрт нь бас өөртөө адилхан өөрт нь тэгэж итгэж найдах энэ дэлхийн одоо хинт ч тоогддгүй гадуурхагдсан сул дорой тийм хүмүүсийг эзэн өөртөө адилхан өргөмжилж өгнө гэдгийг бас илэрхийлж байгаа. 신학 시대의 그 동방 박사들이 아기 예수의 그 비열을 보고
유다, 유다 헤롯 왕궁에 찾아왔었습니다. шинэ гэрэн дээрээс харах юм бол дорны мэргэд тийм ээ тэр Христийн одыг хараад тэгээд тэр одыг дагаж явсаар байгаад Юдэд амьд ирж тэр Херод хааны ордонд хүртэл хурч очсон байдаг. 마태복음 2장 1절을 보시기 바랍니다. За Матай намын 2 дугаар бүлгийн 20절요. 마태복음 2장 1절. 이 절. хоёрын 2 дугаар ишлэлийг харъя. Матай 네. 2-ын 2. 한번 읽어주세요. 2장 1절. 1절요. 네, 2장 1절. Нэгийг нь уншия гинэ. Матай 2-ын 1. Херод хааны өдрүүдэд Юдэн Бэтлехэм хотноо Есүсийг төрсний дараа дорн зүгээс мэргэд Иерусалимд хурч ирээд. 자, 헤로드 왕 때에 예수께서 유다 베들레헴에 나셨다고 분명히 기록하고 있습니다. Херод хааны өдрүүдэд Юдэн Бэтлехэм хотноо Есүс төрсөн гэж байна. 이때 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 도착했습니다. Энэ үед дорн зүгээс хэсэг мэргэд Иерусалимд хурч ирсэн. 그 동방 박사들이 왜 왕궁으로 찾아왔을까요? Тэр дорны мэргэд яагаад хааны ордонд очсон юм болоо? 그 메시아가 왕으로 오실 거라는 것을 알고서 그 왕으로 오실 분은 왕궁에서 태어날 걸로 믿고 헤롯 왕궁으로 찾아온 것입니다. Яагаад гэвэл тэд нэр Месиа бол хаан болж ирнэ гэж иш үзүүлсэн нэг сонсоод тэгээд тэр хаан болж ирэх юм чинь мэдээж хааны ордонд төрж таараа гэд тэгээд Херод хааны ордонд явж ицсэн байна. 목사들이 이 별을 보고 찾아온 것은 잘했는데 성경에 기록된 대로 바로 메시아, 이 유대인으로 왕으로 오시는 메시아는 분명히 베들레헴에 태어날 것을 기록해 놨는데 동방박사가 그걸 알지 못한 것입니다. За тэд нэр Христийн одыг ингээд олж харсан нь сайн хэрэг, бас тэр одыг дагаж явсан нь сайн хэрэг боловч юдэчүүдийн хаан болж төрнө гэсэн тэр иш үзүүлгийг хараад одоо удирдагч болж төрнө агуу удирдагч төрнө гэсэн энэ иш үзүүлгийг буруугаар ойлгосон байгаа. Тэгээд хаан л юм чинь хаан удирдагч болно гэсэн юм чинь мэдээж хааны ордонд төрнө гэд тийшээ явцсан нь бурууцсан. 그래서 2절을 읽어보세요. 마태복음 2장 2절. За Матай 2-ын 2-ыг уншъя. Саяхан мэндэлсэн юдэчүүдийн хаан байна. Бид зүүнтэд түүний одыг хараад түүнд мөрөгөөр ирлээ гэжээ. 이 동방박사들이 유대인의 왕으로 오시는 이 메시아, 이 그리스도가 왕궁에서 태어날 줄 알고 헤로드 왕궁으로 이렇게 찾아와서 아기 예수를 여기서 태어났느냐고 물어보고 있는 겁니다. 경배하러 왔다는 겁니다. Тэр дорны мэргэд болохоор юдэчүүдийн хаан удирдагч болно гэсэн юм чинь одоо хааны ордонд л байж таараа гэд хурж ирээ. Тэгээд Херодос асуусан байна. Тэр хаан вэ? Саяхан мэндэлсэн хаан байна. Бид түүнд мөрөгөөр ирлээ гэж хэлсэн. 그래서 헤롯 왕이 깜짝 놀라가지고 그 예루살렘과 그 왕이 막 그렇게 소동이 일어났어요. 아주 큰 소동이 일어났습니다. За тийм үүнийг сонсоод Херод хаан болон Иерусалимчууд одоо сүyd болсон байгаа. 그래서 헤롯 왕이 4절에 한번 읽어보세요. За тэгээд 4-р ишлэл дээр нь юу гэсэн байна вэ гэхээр Херод бүх ахлах тахилч болон ард олны дундах хуулийн багш нарыг цуглуулад
Христ хаан төрөх ёстойг лавлжээ. 헤롯 왕도 장차 오시는 메시아 그리스도가 어디서 태어날지 헤롯 왕도 그걸 모르고 있는 거예요. Эндээс харахад Херод хаан ч гэсэн Христ хаан төрөх тухай ерөөсөө мэдэхгүй байсан юм. 그래서 왕이 대제사장과 그 백성의 서기관들을 모아놓고 그리스도가 어디서 태어나느냐 물어봅니다. Тийм учраас тэгээ бүх ахлах тахилж болон хуулийн багш нарыг цуглуулад Христ ер нь хаан төрөх ёстой юм бэ гэж асуусан. 그러니까 5절을 읽어보세요. За тэгсэн 5 дахь эшлэлээр тэд түүнд Юдийн Бэтлехемд учир нь иш үзүүлэгчийн бичснээр nee 6절도 읽어보세요. 6절. 6-аг бас уншия. Юда нутгийн Бэтлехемээ Юдагийн дээдсийн дунд чи огтхонч дорд бас ард түмэн болох Израилийг хариулах удирдагч чамаас гарах болно гэж хариулав. 이 말씀을 어디서 인용한 겁니까? 그 대제사장들과 서기관들이 예수님이 탄생을 기록한 말씀을 인용했는데 어디서 인용한 거죠? За тэгэд хаанд нөгөө Херод хаанд хариулж байгаа ахлах тахилч нар одоо хуулийн багш нар хариулсан байж тээ тийм ээ Юдийн Бэтлехемд төрнөө. Яагаад гэвэл иш үзүүлэгч ингэж бичсэн байдгиймаа гэд ингээд иш татаж хэлсэн байна. Энэ ишлийг хаанаас авсан байж таарах вэ? 아는 분 손 들어보세요. За хаанаас иш татсныг мэддэг мэдж байгаа хүн гараа өргөдөө. 손 Мика. 들어보세요. 아는 분 손 들어봐. 어디에요? Зөвхөн гараа өргөдөө. Мэдж байгаа нь гараа өрг. Микана. 어디라고 그래요? Югаса. 5장. 몇 절? За хэдийн хэдвэ? Мика намын хэдийн хэдэ. 2절. За 5-ын 2. 2. 예. 이렇게 그리스도의 탄생은 성경대로 이렇게 이루어진 겁니다. Тэгэхээр Христийн төрөлт бол яг л Библийн дагуу болсон байна. 자, 예수님은 베들레헴에 탄생하셨지만 우리가 이제 신약 시대에 예수님의 탄생하는 그 내용을 기록한 성경을 보면은 베들레헴 어디에서 예수님이 탄생하셔서 어디에 누웠습니까? За төрсэн газар нь бол Бэтлехем юм байна тийм ээ. Гэхдээ бид нар одоо нөгөө сайн мэдээний номуудаа уншсан болохоор мэдж байгаа. Тэр Бэтлехем гэдэг газар төрхөн төрсөн. Гэхдээ тэр Бэтлехемийн хаан төрөөд яг ямар газар төрөөд тэгээд юунд одоо хэвтсэн бэлээ? Юунд түүнийг хэвлүүлсэн гэдэг лээ. 어디죠? 베들레헴 어디 지역에 어디에서? Бэтлехемийн хаан вэ? Бэтлехемд ямар газар хэвсэн? 예. 자, 누가복음 Амын сарвчин дэрсэн. 2장. За Лук 누가복음 2장. 2 дугаар бүлгийн 예, 누가복음 2장 봅시다. 2장 몇 절입니까? 자, 2장 1절부터 7절까지 한번 같이 읽어봅시다. За Лук 2-ын 1-ээс 7-ог бүгдээрээ хамт уншъя. 시작. Газар бүрдхэн амын таалга явуулах тухай Цэзар Аугустын зарлиг тэр өдрүүдэд гарчээ. Энэ нь Квиринийг Сирийн захирагч байх үед хийсэн анхны тооллого байлаа. Тооллогод бүртгүүлэхээр бүгд өөр өөрийн төрөлх хот руу явцгаав. Йосеф Давидын удмын хүн байсан тул Галилийн Назар хотоос Юдэг зорин Бэтлехэм гэгддэг Давидын хот руу жирэмсэн болсон сэт бүсгүй Марикийнхаа хамт бүртгүүлэхээр бас яв. Тэднийг тэнд байх үед Маригийн нэрэл хөдөрн болж тэр ууган хүүгээ төрүүлээд түүнийг дааванд ороож хижээлийн онгоц дотор тавив. Учир нь дэм буудалд тэднийг хонуулах өрөө байсангүй. 자, 이 성경대로 그리스도께서 이 유대 땅 이 베들레헴에 탄생하시는데 이 마리아가 만삭이 돼서요. 예수님을 잉태한 몸이 만삭이 돼서 이 베들레헴에 도착했는데 누구 한 사람 알아보지도 못하고
그, 그 마리아를 집으로 누구 한 사람 이렇게 집으로 반겨준 사람이 없습니다. Танд бичигдсэнчлэн Есүс юу Бэтлехемд төрсөн. Йосеф өөрийнхөө одоо эхнэр Марийг дагуулаад тэрхүү амын тоотлогоо хэлэхээр өөрийнхөө төрсөн газар болох Бэтлехем рүү явсан байна. Тэгсэн нөгөө Мариагийн яг няралх өдөр нь болсон байсан учраас тэнд яраасан. Гэхдээ бол түүнийг одоо гэртээ оруулах ч юм уу эсвэл байрлуулах тийм айлч байгаагүй гэм бодлууд ч гэсэн дүүрсэн байсан. 그래서 이제 그 요셉이 마리아를 결국은 마국간으로 데리고 가서 거기서 예수님이 탄생한 겁니다. 마국간에서. За тэгээд ямар гадаа юу юу төрөлтэй нь биш. Тэгээд их Йосеф Марийг дагуулад малын сарвчин батсан байгаа. Тэгээд малын сарвчин дотор Иесус төрсөн байна. 그래서 그 아기 예수를 강보로 싸서 그 말 구유통, 그 구유통에다 강보로 싸서 예수님을 누인 겁니다. 이렇게. Тэгээд Есүсийг төрүүлээд үүнийг дааванд ороогоод тижээлийн онгоц дотор тавив гэж. Тижээлийн онгоц гэдэг нь одоо малын тижээл тавьж өгдөг. Твшийг хэлж байна. 자, 아무도 이걸 알 수가 없었어요. Тэгээ энийг бол энэ тухай хийн ч мэдэхгүй байсан. 근데 찾아온 사람이 누구였죠? 거기에. Гэтэл тэнд хин одоо хамгийн түрүүнд ирсэн бэ. 마태복음 2장에 보면 동방박사들이 찾아와서 아기 예수께 경배를 했습니다. Матай 2-р бүлгээс харахад түрүүн гарсанчлан дорн зүгийн мэрэгд үрч ирээд тэгээд Есүс тэр дөнгөж төрсөн ялах Есүс мөргсөн гэж байгаа. 동방박사들이 베들레헴까지 찾아왔는데 이 마국간에서 태어난 예수님을 어떻게 알았을까요? 어떻게 알았느냐고? 예, 어떻게 알았을까요? Тэгээд тэр мэрэгд болохоор Бэтлехемд ирэх нь ирсэн. Гэхдээ тэр малын твшинд хэвтэж байгаа хүүхдийг Есүс Христ аврагч гэж яаж Месиа гэдгийг яаж мэдсэн бэ? 아는 분 손 들어보세요. За мэдчихэж байгаа нь гараа өргөөрэй. Од дагаж явж байгаад 예. 잉크바이로. 별을 따라 한 газар тогтсон. 별이? 별이 계속 인도에 나가서 별 맞아. 예. 마국간 위에 섰습니다. 별이 마국간 위에 별이 거기서 멈춰가지고 동방박사들에게 정확한 장소를 가르쳐 줬죠. За тэр од тийм ээ тэднийг дагуулж өдөрдөж явсаар хагаад яг тэр хүүхдийн байсан газар буюу тэр малын сарвчин дээр тогтсон. 예. 그다음에 이제 여기 누가복음 2장에 나오는 두 번째 그 방문한 사람이 누구예요? 예수님을 찾아온 사람들이 목자들이었습니다. 목자, 양치기 목자들이었어요. За дараа нь дорны мэрэгдийн дараа тэр Есүсийг яг төрсөхийн дараа очиж алж алдсан хүмүүс бол хончид байсан. 자, 이 양치기 목자들은 들판에서 그 밤중에 양을 치다가 어떻게 예수님이 탄생한 그 마국간, 베들레헴 마국간까지 찾아갈 수 있었을까요? Тэр хончид сүргээ манаад тэр хэр хонжсэн тийм ээ. Тэгтэл яаж тэр малчид хончид Есүсийг одоо яг мэндэллээ гэдгийг мэдээд тэр дарвчанд хүрч очсон болоо. 자, 누가복음 2장 8절부터 8절부터 12절까지 한번 읽어보세요. За Лук 2-ын 8-аас 12 дугаар эшлэгийг уншъя. Тэр газар хідэн хончид сүргээ манад шүн хээр хоноглож байв. Гэнэт эзний тэнгэрэлж өмнө нь зогсож, эзний цаг жаглан тэдний эргэн тойронд гийсэн
хончид үлэмжийн айдас давтжээ. Тэнгэрлэгч тэдэнд "Бүү харагтун, би бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайхан мэдээг та нарт авчирлаа. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ. Та нар тижээлийн онгоцонд байгаа Давид үлгээгдсэн ялах хүүхдийг олж харна. Энэ нь та нарт тэмдэг болно" гэлээ. 자, 이 마구간 이 강보에 쌓여서 구유통에 뇌는 이 아기 예수를 누가 메시아로, 누가 그리스도로, 누가 구세주로 영접할 수 있겠습니까? Тэгэхээр тэр мадын сарвчин дотор тэгээд тижээлийн онгоцон дотор Давид үлгээгдэстэй байгаа тэр ялах хүүхдийг хэн одоо хараад Месиа гэж, Христ гэж, аврагч гэж таньж чадах вэ? 이건 사람의 지혜를 가지고는 메시아를, 구세주를 알 수가 없고 영접할 수가 없는 겁니다. Хүний одоо мэдлэг, хүний мэрэгэн ухаан, оюун ухаанаар бол тэр ялах хүүхдийг тэр тусмаа тижээлийн онгоцон дотор Давид оруулгаастай байгаа хүүхдийг хараад хинч тэгэж Месиа байна, аврагч байна, Христ байна гэж таньж чадахгүй. 그건 바로 하나님의 성령, 바로 하나님의 성령을 받아야만이 그 성령의 지혜를 가지고 우리가 이와 같이 예수 그리스도를 믿고 영접할 수가 있는 것입니다. Нэрийн бүхэн бол ариун сүнсээр л боломжтой болдог. Ариун сүнс авсан хүмүүс л ариун сүнсний тэр үйлчлэлээр дамжуулан Есүс Христийг аврагчаа гэж, Месиа гэж, Христ гэж хүлээж авдаг. 십자가에 못 박혀 죽은 예수 그리스도를 누가 구세주로 믿고 영접할 수 있겠습니까? Загалмайг ч гэсэн бодоод үзэхэд загалмай дээр цовдогдоод нас орчихсан хүнийг бид нар хэн одоо ариун сүнсээр л биш бол хэн тэгэж Христ гэж, аврагч гэж хүлээн авч чадах вэ? 이제 고린도전서 12장 3절을 읽어주세요. За 1-р Коринт 12-ийн 3 дугаар эшлэгийг уншъя. 고린도전서 12장. Тиймээс Бурхныг сүнсээр ярьдаг хинч Есүс харагдсан гэхгүй бөгөөд ариун сүнсээр босвол хинч Есүс бол эзэн гэж хэлж чадахгүй гэдгийг би танарт мэдэгдэе. 예, 바로 성령이 아니고서는 누구든지 예수를 그리스도로 주라고 고백할 수 없다는 것입니다. Энд ч гэсэн хэлсэн байна тийм ээ. Ариун сүнсээр л биш бол хинч Есүс Христийг эзэн гэж хэлж чадахгүй. 네. 또 고린도전서 2장을 봅시다. Дараа нь 1장. 1-р Коринт 1장, 고린도전서 1장. 1-р Коринт 1-р бүлгээс харъя. 1장 몇 절입니까? 자, 1장 자, 1장 18절부터 1장 18절부터 24절까지 같이 한번 읽어봅시다. За 1-р Коринт 1-ийн 18-аас 24-р эшлэлийг хамтдаа уншъя. Загалмайн тухай үг нь мөхөж буй хүмүүсийн хувьд мунхаглал бол аврагдаж буй бидний хувьд Бурхны хүч мөн. Учир нь би мэрэгнийг мөхөөж ухаантнуудын ухааныг үгүй болгоно гэж бичигдсэн байдаг. Мэргэн хүн хаан байна, хуулийн багш хаан байна, энэ үеийн маргалдагч хаан байна. Бурхан энэ ертөнцийн мэргэн ухааныг мунхаг болгоогүй гэж юу? Учир нь Бурхны мэргэн ухааны тухайд ертөнц мэргэн ухаанаараа Бурхныг таньж мэдсэнгүй. Иймд тунхагласан мэдээний мунхаглалаар итгэгчдийг аврах нь Бурханд таалагдмжтай байсан юм. Учир нь юдэчүүд нь тэмдэг шаардаж, грекчүүд нь мэргэн ухааныг хайдаг.
бид харин цовдлогдсон Христийг тунхаглалаа. Энэ нь юдэчүүдэд бүдрүүлэх саад харийнханд мунхаглал болдог бол дуудагдсан юдэ ба грекчүүдийн хувьд Христ нь Бурхны хүч хийгээд Бурхны мэрэгэн ухаан болдог юм аа. 아멘. 네, 아무도 이 그리스도를 십자가에 못 박힌 그리스도를 구주로 믿을 수가 없는데 하나님의 지혜, 하나님의 지혜로만 우리가 십자가에 못 박힌 그리스도를 믿고 우리가 구원을 받을 수 있다는 겁니다. Тэр загламай дээр цовдлогдож нас барсан Христийг хинч одоо өөрийнхөө аврагч ертөнцийг аврагч гэж Христ гэж хүлээн зөвшөөрч чадахгүй харин Бурхны мэрэгэн ухаанаар бид нар түүнийг загламай дээр цовдлогдсон боловч бидний аврагч Христ мөн гэж хүлээж авч чаддаг. 오직 부르심을 받은 자들에게 오직 부르심을 받은 자들은 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜라는 것입니다. 24 дээр ишлэлээр байгаачлан зөвхөн дуудагдсан юдэчүүд болон грекчүүдийн хувьд Христ бол Бурхны хүч ба Бурхны мэрэгэн ухаан болдог гэж хэлсэн. 그것은 하나님의 택한 백성들에게 성령을 통해서만 바로 십자가에 못 박힌 그리스도를 주님으로 믿고 구원을 받는다는 것입니다. Тэр Бурхны дуудсан хүмүүс, Бурханд дуудагдсан хүмүүст ариун сүнсээр дамжуулан загламай дээр цовдлогдсон Христийг өөрийн аврагч Месиа гэж хүлээн зөвшөөрч чаддаг. 사람의 지혜를 가지고는 절대로 십자가에 못 박힌 그리스도를 우리가 구주로 믿을 수 없다는 것입니다. Харин хүний мэрэгэн ухаанаар бол бид нар хизээч тэр загламай дээр цовдлогдсон Есүсийг Месиа аврагч гэж хүлээн авч чадахгүй. 이렇게 성경에 예수 그리스도의 탄생과 그분의 구원 사역을 다 성경에 다 기록을 해놨습니다. Энэ мэдчлэн Христийн төрөлтийн тухай, түүний одоо үйлчлэлийн тухай Библиэр ингэж эртнээс нааш нэг бүрчлэн нарийн бичиж иржээ. 우리가 이 성경을 통해서 바로 예수 그리스도를 정확하게 우리가 진실하게 증거해야 됩니다. Тэр бид нар ч гэсэн Библиэрээ л дамжуулж, Библийн үгээр л дамжуулан биднийг аврахаар аврагч Есүс Христийг зөв үннээр тунхаглаж заадаг байх ёстой. 구약 성경 가운데 예수 그리스도를 가장 정확하게 구체적으로 그 기록한 그 말씀이 이사야 53장입니다. Хуучин гэрээний номууд дундаас Есүс Христийг биднийг аврахаар ирсэн тэр Есүс Христийг хамгийн одоо тодорхой тодор дүрсэлж бичсэн ном бол Исая 53 дахь бүлэг юм. 근데 유대인들은 아직도 이사야 53장을 믿지 않습니다. Тэгэл юдэчүүд одоо ч гэсэн Исая 53 дахь бүлэгт төдийлөн итгэдэггүй. 그 이사야 53장이 분명히 예수 그리스도를 가리키는데 유대인들은 그 말씀을 믿지를 않고 그 말씀을 자녀들한테도 가르치지 않습니다. Исая 53 дахь бүлэгт бол яалтчгүй Есүс Христийн талаар маш тодорхой дүрслэн бичсэн байхад юдэчүүд болохоор одоо ч гэсэн тэр 53 дахь Исая 53 дахь бүлэг бол Есүс Христийг өгүүлж байгаа маа гэдэгт одоо ч итгэдэг үү? Тэр тэгэл үр хөвгтүүдтэй ч гэсэн Исая 53 дахь бүлгийг ерөөсөө зааж сургадаг. 그러나 때가 되면 하나님께서 성령을 통해서 유대인들 가운데서도 택한 백성들을 성령의 감동을 통해서 다 믿고 구원을 받게 하신다는 겁니다. Гэвч цаг нь болоход Бурхан юдэчүүдийг ч гэсэн ариун сүнсээр дамжуулан тэр Бурханы мэрэгэн ухааныг өгч тэгээд юдэчүүдийг Есүс Христийг хүлээн авдаг, Есүс Христэд итгэдэг, Есүс Христийг аврагч гэж хүлээн зөвшөөрдөг болгох болно.
우리가 참 신약 시대에 메시아의 탄생과 그 사역에 대해서 우리가 자세히 살펴보면 구약에 예언된 말씀대로 하나도 빠짐없이 그대로 다 이루어진 사실을 확인할 수가 있습니다. Шинэ гэрээний үед Есүс Христ ирээд түүний хэрхэн амьдарсан, түүний үйлчлэл хэрхэн явагдаж байсан тухай ингээ уншаад үзэхээр ерөөсөө л Есүс Христийн тухай урд нь хуучин гэрээнд иш үзүүлэгдсэн тэр бүх үгс нэгэнт ч одоо орхигдолгүйгээр бүгд яг бичигдсэнийхээ дагуу биелэгдсэн байгааг харж байна. 우리가 이 구약 성경을 잘 배워야 됩니다. Тийм учраас бид нэр хуучин гэрээний номуудыг цайтар нэгтлэн уншиж судлах хэрэгтэй маа. 우리가 누가복음 24장 한번 보겠습니다. 누가복음 24장 Лук номын 24-р бүлэг 44절부터 47절, 8절, 48절까지 한번 읽읍시다. 44-өөс 48 дараачлах хэрэгтэй. Лук 24-ийн 44-өөс 48. 자, Тэгээд тэр 누가복음 тэдэнд ингэж 24장 айлдав. Тэгээд тэр тэдэнд ингэж айлдав. Та нартай хамт байхдаа миний ярьж байсан ёсоор Мосегийн хууль иш үзүүлэгчид болоод дуулал дах миний тухай бичигдсэн бүхэн биелэгдэх ёстой гэд. Бичвэрийг ухааруулахын тулд тэдний оюун ухааныг нээв. Тэгээд тэдэнд хандаж Христ зовлон эдэлж 3 дахь өдрөө үхэхтэй замлах болно. Нүглийн үдшийг ачрах гэмшил нь Иерусалимаас эхлээд бүх үндэстэн түүний нэрээр тунхаглагдах ёстой гэж бичигдсэн юм. Энэ бүхний гэрч нь та нар мөн. 네. 우리는 이 모든 일에 우리의 우리는 증인으로 하나님 우리를 선택한 겁니다. Тэр энэ бүхний гэрч болгож Бурхан биднийг сонгосон байгаа. 우리에게 성령을 주셔서 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 그랬습니다. Биднэрт ариун сүнсийг өгөөд тэгээд ариун сүнс ирэхэд та нар хүчийг олж тэгээд Иерусалим ба бүх Юудэ, Самар тэргээ дэлхийн хязгаар хүртэл миний гэрчнэр болох болно. Намайг гэрчлэх болно гэж хэлсэн. 하나님께서 예수 그리스도의 증인으로 우리를 세우셨기 때문에 우리에게 바로 성령을 주신 겁니다. Бурхан биднэрийг Есүс Христийн гэрчнэр болгож дуудсан учраас, томилсон учраас бидэнд ариун сүнсээ өгдөг. 그래서 우리는 예수 그리스도의 증인으로서 이 하나님의 복음을 예수님의 복음을 우리는 땅 끝까지 전파해야 됩니다. Энийг бид нар Есүс Христийн гэрчнэр болсон учраас Христийн сайн мэдээг, авралын сайн мэдээг бид нар дэлхийн хязгаар хүртэл явж тунхаглах гэрчлэх ёстой. 다시 미가서 5장 2절로 가겠습니다. За буцаад Мика номынхоо 5-ын 2-р эшлэлээр очие. 자, 2절은 미가서 5장 2절에는 바로 예수님의 탄생 지역이 베들레헴이고 또 예수님은 구원받은 하나님의 택한 백성들을 다스리러 오셨다고 했습니다. 통치하러 오셨다고 했습니다. 2-р эшлэлээр Есүс Христийн төрөх газрыг нь бол Бэтлехэм гэж маш тодорхой хэлсэн байгаа. За тэгээд Есүс ирэхдээ Бурхны одоо сонгогдсон ард түмэн болох Израилийг захирах нэгэн болж ирнэ гэж хэлсэн. 예수님은 사역이 택한 백성을 저희 죄에서 구원해 주시고 그 다음에 그 구원받은 택한 백성들을 다스리시는 왕으로 오셨다는 것입니다. Есүсийн одоо энэ дэлхий дээр төрөөд мэдлээд хийх ажлын тухай үйлчлэгийн талаар гэсэн маш тодорхой хэлсэн тийм ээ. Израилийг захирах нэгэн чамаас гарна гэсэн. Тэгээ Израилийг захирна гэдэг нь болохоор Израиль үндэснийг хэлсэн биш. Одоо Бурхны тэр
арт түмэн Бурхны сонгосон тэр арт түмнийг гим нүглээс нь аварч чөлөөж тэгээд тэр аврагдсан Бурхны арт түмнийг захирах хаан болж ирнэ гэсэн. 그래서 미가 선지자는 이 본문에서 이스라엘을 다스릴 자라고 분명히 밝히고 있습니다. Энд Мика хэлсэн байгаа миний төлөө Израилийг захирах нэгэн гэж. 자, 예수 그리스도는 의의 왕이요, 또 평강의 왕이라고 성경에 분명히 기록되고 있습니다. Есүс Христийг бол шудраг ёсны хаан мөн амар тайвны хаан гэж Библиэлд олон удаа хэлсэн байдаг. 히브리서 7장 1절에 나중에 찾아보세요. 거기에는 바로 멜기세덱. 그 멜기세덱은 그리스도를 상징하는 인물입니다. Еврей номын 1-ийн 7-р эшлэгийг та нар дараа одоо уншаарай. Энд болохоор Мелхизедекийн тухай гарч байгаа. 1장 7절이요. 히브리서 7장 1절. Эстергээр мэдээж 7-гийн 1 юм шигсэн. Еврей 7-гийн 1 дээр Мелхизедекийн 그는 의의 왕이요, 샬렘 왕이라고 분명히 밝히고 있어요. Мелхизедекийн тухай өгүүлж байгаа. Мелхизедекийн болохоор Салемийн хаан хамгийн дэд бурхны тахилч гэж хэлсэн байна. 그래서 의와 평강은 말 그리스도의 통치와 하나님 나라의 특성을 설명하고 있는 내용입니다. За тэгээд Мелхизедек гэдэг тэр Салемийн хааны нэрийг нь орчуулах юм бол зөвхт байдлын хаан мөн Салемийн хаан буюу амар тайвны хаан гэсэн утгатай гэж. Тэгэхээр энэ зөвхт байдал болон амар тайван гэдэг бол Бурхны хаанчлалын хамгийн гол онцлогуд байдаг. 자, 그래서 우리는 그리스도의 통치를 받게 되면 의와 평강을 누릴 수가 있습니다. Тэгэхээр бид нар хэрвээ Христээр захируулж удирдуулах юм бол ингэж зөвхт байдлын амар тайвныг эдэлж болох нэ. 그리고 그리스도의 통치는 바로 하나님 나라, 하나님 나라를 이루어가는 그러한 나라를 세워나가는 것입니다. Тэгээд Христийн тэр засагласан бол Бурхны хаанчлалыг барьж байгуулах, өргөжүүлэн тэдэх тийм засаглал юм аа. 여러분 말씀을 전할 때도 복음을 전할 때도 예수 그리스도를 믿음으로 죄에서 구원을 받고 또 구원받은 백성들에게는 예수 그리스도가 당신의 왕입니다. 당신을 의와 평강으로 통치하고 다스릴 것입니다. 이걸 가르쳐야 됩니다. Бид нар ч гэсэн сургаалаа номлож байхдаа мөн сайн мэдээг дэлгэрүүлж байхдаа юуг бид нар тунхаглах заах ёстой вэ гэхээр ерөөсөө Есүс Христэд итгэх юм бол аврагдах болно. Тэгээд аврагдсан ард түмний яг Есүс Христ өөрөө хаан нь болж захирч байдаг. Тэр Христийн захирч байгаа тэр хаанчлал бол зөвхт байдал болон амар тайвны хаан тулс гэдэг юм аа. Тэгэхээр та хэрвээ аврагдаад Христэд итгэж аврагдаад Христээр захируулах юм бол тэр амар тайван болон зөвхт байдлыг эдэлж болно гэдгийг бид нэр заавал зааж өгөх ёстой юм аа. 그래서 이 하나님의 교회는 바로 그리스도의 의와 평강을 가지고 세워나가야 됩니다. Тэгээд Христийн чуулганууд ч гэсэн Христийн зөвхт байдал болон амар тайвныг үргэлж тогтоох ёстой. Тогтоохын төлөө хичээх ёстой юм аа. 로마서 14장 17절 읽어주세요. Ром 14:17 уншъя. Бурхны хаанчлал бол идэх болон уух явдал бас харин ариун сүнс доторх зөвхт байдал амар тайван хийгээд баяр баясгал юм аа. 하나님 나라는 오직 성령 안에서 의와 희락과 평강이라고 했죠. Бурхны хаанчлал бол ариун сүнс доторх зөвхт байдал амар тайван баяр баясгал юм аа гэсэн. 이것이 하나님 나라의 특성입니다. Нэг Бурхны хаанчлалын онцлог.
우리가 예수 그리스도를 내 마음에 모시고 그분을 나의 임금님으로 나의 왕으로 우리가 모시고 살면 바로 그리스도의 의와 평강과 그 희락이 우리 마음 가운데 이렇게 풍성히 일어나게 됩니다. Тэр Есүс Христийг зөрсөлдөө урьж оруулаад түүгээр өөрсдийгөө захируулж түүнийг өөрөө хаан гэж хүлээн зөвшөөрөх юм бол Христийн зөвхт байдал, амар тайван, баяр баясгалан бидний дотор дүүрэн орших болно. 그래서 우리 복음이 전파되는 곳에 복음을 믿고 받아들이는 곳에는 바로 하나님의 의와 평강과 기쁨이 하나님께서 누리게 해주시는 겁니다. Сайн мэдээ тунхаглагдсан газар, сайн мэдээг мэдээнд итгэж хүлээж авсан газар бүрт энэ Христийн амар тайван, баяр баясгалан, зөвхт байдал дүүрэн бэлхэж байдаг. 자, 또 우리 미가서 5장 2절에 세 번째는 그의 근본은 상고에, 이 그리스도의 근본은 상고에 태초엔이라고 기록하고 있습니다. Тэгэхээр хоёрдугаар ишлэлээр бид нар одоо гурван зүйлийг ярьж байгаа юм байна. Одоо гурав дахь нь гэж хэлж байна. Нэг энэ хоёрдугаар ишлэлээр нэг дэх ярьсан зүйл нь болохоор Бэтлехемийн тухай тий төрсэн газрын тухай, хоёрд нь болохоор тэр бол бидний захирах нэгэн байх маа. Христос хаан юм аа, хаан болж ирсэн гэдэг тухай. Ярьсан. Гуравт нь болохоор түүний одоо гар дүслэл эртнээс мөнхөөс үүдэлтэй маа гэж зарлаж байна. 이것의 근본은 바로 그리스도의 신적 기원을 뜻합니다. Эртнээс игээд мөнхөөс үүдэлтэй гэдэг нь ерөөсөө Христосд тэр бурханлаг нэг юм аа, бурхан юм аа гэдэг талаас нь тодорхойлсон хэрэг юм аа. 그래서 이 그리스도의 근본, 그리스도의 그 신적 기원은 그분은 하나님으로서 영원 전부터 존재하셨다는 겁니다. Тэгээ Христийн тэр бурханлаг гарал үүсэл нь бол ерөөсөө бурханаас ихтэй, бурханаас үүдэлтэй. Тэр бол бүр мөнхөд бурхан байсан маа гэдгийг илэрхийлж байна. 이 본문에 상고라는 말이 나옵니다. 상고라는 말은 옛날부터, 오래 전부터라는 뜻을 갖고 있습니다. Эртнээс гэж юм тийм ээ. Эртнээс гэдэг нь бол бүр анхнаасаа бүр эхнээсээ ахуулаад гэсэн тийм утгатай. 또 태초라는 말이 나옵니다. 태초. Мөнхөөс гэж байна. 예, 태초라는 말은 영원전이라는 뜻입니다. 영원전. Тэгээд мөнхөөс гэдэг нь болохоор ерөөсөө цаг хугацаанаас хамаарахгүй тэр цаг хугацаагаар ярих юм бол заавал нэг эхлэл байж таардаг штеп. Гэтэл мөнхөөс гэдэг маань ямар ч эхлэл байхгүй тэр эхлэл гэдэг зүйл бий болохоос ч өмнөөс бүр анхнаасаа оршин байсан гэсэн үг. 그러므로 그리스도의 신적인 기원은 오래전부터, 영원 전부터 이렇게 활동하시고 역사하셨다는 것입니다. Христийн тэр бурханлаг гарал үүсэл нь бол ерөөсөө анхнаасаа байсан бүр мөнхөд оршсоор байсан нэг юм аа гэдгийг илэрхийлж байна. 그러므로 이 뜻은 메시아의 활동이 영원 전부터 영원까지 계속 된다는 뜻입니다. Тэгээд үүнээс улбалаад Месиягийн тэр одоо үйлчлэл, Месиягийн тэр үйл хэрэг нь бол мөн л адилхан бүр мөнхөд айл эртнээс бүр анхнаасаа хийгцээр ирсэн, хийгцээр байгаа гэж ойлгож байна. 요한계시록에 보면 예수님께서 친히 말씀하셨습니다. 나는 알파요 오메가라고 했습니다. Христ өөрөө ч гэсэн хэлсэн байдаг. Би бол альфа ба омега гэж. 그 뜻은 이 세상을 시작하신 분이, 이 세상 만물, 이 세상을 창조하신 분이 바로 예수 그리스도시고 또 이 세상을 마지막 심판하신 분도 예수 그리스도라는 것입니다. альфа ба омега гэдэг нь нэг ясандаа энэ ертөнцийг ихтүүлэгч нь ч гэсэн Есүс Христ
Тэгээд эхлүүлсэн тэр ертөнцийг эцэслэн дуусгах чинь ч гэсэн тэгээд эцсийн тэр шүүлтийг явуулах нэгэн ч гэсэн Иесус Христ өөрөө юм аа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 요한복음 1장 1절부터 3절까지 읽어 주시기 바랍니다. Иохан 1:1-3 дугаар эшлэлийг уншъя. Эхэнд үг байсан, үг бурхантай хамт байсан. Үг өөрөө бурхан байсан. Тэрээр эхэнд бурхантай хамт байсан. Бүх юм түүгээр бий болсон бөгөөд бий болсон юмсаас түүнгүүгээр бий болсон юм гэж нэг ч үгүй. 이것은 사도 요한이 예수 그리스도의 신적인 기원, 그 신적인 기원을 근본을 여기 이렇게 기록하고 있는 것입니다. Илч Иохан эдгээр үгээр юг илэрхийлсэн бэ гэхээр Иесус Христийн тэр бурханлаг гарал үүслийг нь илэрхийлсэн байна. 바로 그분이 성경에 구약 성경에 예언된 대로 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 하나님의 택한 백성을 구원하시고 그 택한 백성들의 왕으로 통치하신다는 것입니다. Чухамдаа одоо яг тэр нэгэн энэ би хуучин грэнд иш үзүүлэгдсэн тэр аврагч Месиа Иесус Христ энэ дэлхий дээр ирэхдээ цол дорой хүний биеэр тэр тус маань нял дөнгөж төрсөн тэр нял хүүхдийн дүр төрхөөр энэ дэлхий дээр ирсэн. Тэгж хүн ихээс мэндэлсэн. Тэгээд тэр өөрийнхөө бурхны сонгосон тэр арт түмнийг авраад тэр аврагдсан арт түмнээ хаанчлахын тулд захирахын тулд энхүү мэндэлжээ. 자, 그래서 요한복음 1장 14절을 한번 읽어보세요. Иохан 1:14-ийг уншъя. Үг нь махбод болж бидний дунд оршин бид түүний алдар сууг үзсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үннээр дүүрэн юм аа. 영원 전부터 말씀으로 계셨던 하나님이 사람의 몸을 입으시고 우리 가운데 거하셨어요. 이것을 임마누엘이라고 합니다. 임마누엘. Анхнаасаа байсан, анхнаасаа үгээр үг болж оршин байсан тэр Иесус Христ маань одоо болохоор хүний махан биеэр ирж бидний дунд оршин байсан гэж байна. Үүнийг бидэнтэй хамт оршин байсан гэдгийг Иммануэль гэж хэлдэг тийм ээ. 예, 그 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 우리 가운데 함께 계신다. 그것이 임마누엘. 하나님이 우리와 함께 하신다. 그 뜻이 예수님의 성육신을 통해서 성취된 겁니다. Тэр бурхан өөрөө хүний биеийг өмсөж энэ дэлхий дээр бидний дунд оршиж бидэнтэй хамт байхаар ирсэн. Энэ хамт байх гэдэг үгдэл Иммануэль үргэлж бидэнтэй хамт байдаг бурхан гэсэн. Тэр энэ Иммануэль гэдэг нь нэгсэндээ бурханы тэр Иесус Христийн бурханлаг гарал үүслийг илэрхийлж байгаа юм аа. 예수 그리스도를 통해서 하나님의 영광을 볼 수 있다는 것입니다. Тийм учраас тэр Иесус Христээр дамжуулан бид нар бурханы алдар сууг харж чадна гэсэн. 이 독생자의 영광인데 이 독생자의 영광은 바로 하나님의 영광을 드러내는 것입니다. Тэр алдар суу нь болохоор эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар байсан. Үргэлжлэл бурхны цорын ганц хүүгийн алдар зүр байсан. Тэгээд энэ нүдэд нэгэсэндээ бурхны алдар байсан юм аа. 그 하나님의 영광은 바로 진리, 은혜와 진리가 충만하다는 것입니다. Тэр алдар нь болохоор нэгүсэл ба үннээр дүүрэн юм аа. 하나님의 영광 속에는 은혜와 진리가 충만한 거예요. Бурхны алдар дотор нэгүсэл ба үнэн дүүрэн байдаг. 요한복음 1장 12절 한번 읽어보세요. 12 дугаар эшлэл уншъя. Харин өөрөөр хэлбэл авсан болгонд өөрийнх нь нэрд итгэгчдэд Бурхны хүүхэд болох эрхийг тэр өгөө. 네. 그분을 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다는 겁니다. Бурхныг хүлээн авсан хүн болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгч хүн болгонд Бурхан
өөрийнхөө хүүхэд болох эрхийг өгсөн гэж. 그리고 그리스도를 믿고 구원받는 성도들은 혈통으로나 육정으로 사람의 뜻으로 나지 않고 오직 하나님께로부터 난 자들이라고 증거하고 있습니다. Христэд итгэж бурхны хүүхэд болсон хүмүүсүүд тусаар биш, махбодын хүслээр биш, харин бас хүний хүслээр ч биш, харин бурхнаар төрөвсөж юм гэсэн. 우리가 예수 그리스도를 증거할 때 성경대로 정확하게 올바르게 증거해야 됩니다. Тэгээд Христийг бид нар бусдад тунхагдахдаа, заахдаа, номлохдоо яг л Библийн дагуу Библийн ишлэлд хэрхэн бичигдсэн байгаагчсан маш тодорхой зөв зааж дамжуулж номлох хэрэгтэй. 분명히 선포했습니다. 네. 사도 바울은 다른 복음, 다른 예수, 다른 영을 전파하면 하나님이 심판하신다고 했어요. Илч Паул маш тодорхой хэлсэн байдаг. Тэр өөр одоо ондоо сайн мэдээ, ондоо Христ, одоо ондоо бурхныг ярих юм бол бурхан тэр хүнийг зайлшгүй шийдэх болно гэж хэлсэн. 여러분 이단들은 반드시 때가 되면 하나님의 심판으로 다 멸망합니다. Гаж урсгалынхан бол цаг нь ирэхэд гарцаагүй бурхны шийтгэлийг амсаж мөхөх болно. 분명히 그들에게는 화가 있다고 했습니다. Тэд золгүй гэж хэлсэн байгаа. 우리는 그리스도의 증인으로서 예수 그리스도를 성경대로 올바르게 진실하게 바르게 전파해야 될 그 의무와 책임이 있습니다. Харин бид бол Есүс Христийг яг Библи хэлсний дагуу Библийн үгийн дагуу зөв бөгөөд тодорхой зааж дамжуулж сургаж тунхаглах үүрэг хүлээсэн хүмүүс ээ. 자, За залбирё. 거룩하신 아버지 하나님, 우리가 예수 그리스도에 대한 성경에 기록된 말씀을 공부하고 있습니다. Ариун бурхан минь өнөөдөр бид нар Библиэд бичигдсэн бидний аврагч Есүс Христийн ишүүлтгүү Есүс Христийн тухай ишүүлтгүүдээс суралцж байна. 하나님께서 성경에 기록된 예수 그리스도의 구원 사역과 그분의 모든 사역과 그 행사를 우리가 잘 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Библиэд ишүүлэгдсэн, Библиэд бичигдсэн Есүс Христийн тухай бүх ишүүлгүүд болон түүний амьдрал болон түүний бүхэл дээр хийсэн үйлчлэлүүдийг бид нар сайн ойлгоход та туслаарай. 그래서 예수 그리스도를 정확하게 우리가 진실하게 그 복음을 전파해서 믿고 구원받는 자들을 바른 길로 우리가 인도할 수 있는 그러한 사역자들이 되게 해주시옵소서. Бид нар өөрсдөө зөв ойлгож, зөв сурснараа бусад хүмүүст ч гэсэн зөв зааж, зөв тунхаглаж, зөв номлоход бас тусалж өгөрөө тэгснээрээ бид аврагдсан Есүс Христэд итгэсэн тэр олон хүмүүсийг бас зөв замаар удирдан чиглүүлэхэд та бидэнд тусалж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 우리가 고린도 후서 11장 한번 보겠습니다. 고린도 후서 11장. За 2 дугаар Коринт 11-р бүлгээс харъя. 고린도 후서 11장. 자, 4절 한번 봅시다. 2 дугаар Коринт 11-4. Учир нь хэн нэг нь очоод бидний тунхагласнаас өөр Есүсийг тунхаглахыг эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнээсээ та нар
өөр сүнсийг хүлээн авахыг эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнийхээ өөр сайн мэдээг зөвшөөрөхийг ч та нар амархан хүлцдэг ажээ. 이 사도 바울이 고린도 교회에게 크게 지금 책망을 하고 있습니다. 큰 책망을 하고 있습니다. Энд Илч Паул Коринт чуулганыг маш хатуу зэмлж байна. 그 내용이 뭡니까? За тэр зэмлж байгаа агуулга нь юу вэ нэ? 사도 바울이 전파하지 아니한 다른 복음, 사도 바울이 전파하지 않은 다른 복음, 다른 예수, 그 다른 영을 전파하는데도 그것을 받아들이고 그런 사람들을 용납하고 있다는 것입니다. Ерөөсөл Илч Паулын тунхагласнаас өөр Есүсийг тэд нар хүлээн зөвшөөрчсэн эсвэл одоо Илч Паулын зааж сургасан тэр сүнснээс ариун сүнснээс өөр сүнсийг хүлээн авч эсвэл одоо өөр хин нэгний тунхагласан тэр ондоо сайн мэдээг бид нар хүлээн зөвшөөрчсэн учраас биднийг маш хатуу зэмлэжээ. 여러분이 섬기는 교회에서 다른 예수, 다른 복음, 다른 영, 이게 들어오지 못하도록 막아야 되고, 혹시 그런 사람들이 있으면 단호하게 책망하고 회개하고 돌이키도록 해야 됩니다. Тэр та бүхэн ч гэсэн өөрсдөө үйлчилж байгаа сүм чуулган дотор энэ өөр Есүс, өөр сайн мэдээ, өөр сүнсийг орж ирэхээс одоо үлэмж ихээр сэрэмжлэг хийх хэрэгтэй, маш хатуу чанд одоо сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо ийм зүйлсийг тунхагладаг, зааж дэлгэрүүлдэг хүмүүс байх юм бол тэднийг маш хатуу зэмлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэднийг одоо гимшүүлж зөв зам руу нь оруулах хэрэгтэй маа. 그 위에 고린도 후서 11장 3절을 읽어보세요. 3절. За 3 дугаар ишлэгийг бас уншъя. Могой залиараа Еваг мэхэлсэн шигэ Христ доторх цэвэр игэл байдлаас чинь та нарын санаа бодлыг төрүүлчихвээ гэхээс би харин айж байна. 예. 이 사탄이 말이죠. 이 사탄 마귀가 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 가지고 하와를 미혹한 것 같이 성도들을 미혹하는 거예요. Тэр могой буюу сатан тийм ээ тэр муухай зал мэхээрээ Еваг мэхэлсэн шиг та нарыг ч гэсэн хин нэг нь та нар дээр очиод өөр Есүс, өөр сүнс, өөр сайн мэдээг тунхаглаад та нарыг мэхэлчихвээ, төөрөлдүүлчихвээ гэж би айж байна гэсэн байна. 이같이 미혹을 받으면 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 이 부패하고 타락한다 그 말입니다. Хэрвээ ийм байдлаар ингэж мэхлэгдчих юм бол бид нэр Христийн төлөөх тэр цэвэр эгэл байдлаасаа салж тэгээд нэг ясандаа ялзрал завхралт автах болно. 이런 사람들을 우리가 용납하고 같이 교제하고 가까이 한다는 것은 그건 하나님의 일꾼으로서 참으로 아주 신중한 그런 상태입니다. 아주 위험한 상태예요. Тэр ийм хүмүүс байгаад байхад бид нар тэр хүмүүсийг одоо гимшүүлэх ч юм уу эсвэл бол хүлээн зөвшөөрөхгүй эсвэл тэр хүмүүсийг одоо тэр хүмүүсээс холдохгүйгээр тэднийг хүлээн зөвшөөрөөл хүлцэн твчээл тэдэнтэй ойр дотн байна гэдэг бол Христийн ажилчин, Христийн зарц үйлчлэгч хүмүүсийн хувьд бол маш аюултай эрсдэлтэй хэрэг юм аа. 자, 이제 고린도후서 11장 그 내용은 거짓 사도들, 거짓 일꾼들이 하나님의 일꾼으로 가장을 해가지고 그리스도인들을 미혹하고 속인다는 것입니다. За тэгэхээр энэ 2 дугаар Коринт 11 бүлэг бол ерөнхийдөө юуны тухай өгүүлж байгаа вэ гэхээр хуурамч элч нар, хуурамч
иш үзүүлэгч хуурамч багш нар нэг тийм хуурамч байдлаар одоо өөрсдийгөө юу яагаад баг өмсөд өөрсдийгөө халахлаад тэгээд яг жинхэнэ христийн ажилчид мэт христийн жинхэнэ элч нар мэтэр ингэж залилж мэхэлж байдаг тухай сэрэмжлүүлсэн бүлэг байгаа. 네. 이 고린도후서 11장 13절부터 15절까지 또 읽어주시기 바랍니다. За мөн 15-аас 15-оос 예, 17절. 13절로 15절까지. 13. 13-аас 15 дахь ишлэлийг нь уншъя. 2 дугаар Коринт 11-ийн 13-аас 15. Учир нь тэд хуурамч элч нар, залтай ажилчид, Христийн элч нар болж хувиргасад юм аа. Гайхах үзэл алгаа. Сатан хүртэл өөрийгөө гэрлийн тэнгэрлэгч болгож хувиргадаг. Тиймээс хэрв түүний үйлчлэгчид бас өөрсдийгөө зөвхт байдлын үйлчлэгчид болгож хувиргах аваас энэ нь гайхмаар юм биш ажээ. Тэдний төгсгөл үйлсийнхэн дагуу байх болно. 네. 이 사탄의 일꾼들은 결국은 그리스도의 사도로 이 꾸미고 이렇게 가장을 하지만 결국은 그 행위대로 하나님이 다 심판한다는 겁니다. Тэр нь хуурамч сатаны дээр хуурамч ажилчид болохоор яг өөрсдийгөө Христийн элч нар шиг ингэж дүрээ зүсээ хувиргасан байлаа ч гэсэн эцсийн эцэст тэд нэр яг үйлдэлснийхээ дагуу төгсгөл тэдэнд байх болно. Төгсгөл нь яг үйлсийнхэн дагуу байх болно гэж. 그들의 거짓된 교훈에 참여하게 되면 하나님이 큰 그 심판이 있는 거예요. Тэрээ тэдний дээр хуурамч сургаал номлолтой нь бид нэр одоо хамт байгаад тэр хуурамч зүйлсийг нь хүлээн зөвшөөрөд авах юм бол эцэстээ бидний дээр ч гэсэн ирэх бурхны шийтгэл аимшигтай байх болно. 자, 그러면 이번에 갈라디아 교회를 한번 봅시다. 사도 바울이 이 갈라디아 교회도 또 책망하고 있어요. 갈라디아서 1장 6절. Галат номоос харъя. Галат 1:6. Энэ Галат чуулганыг ч гэсэн Илч Паул маш хатуу зэмлсэн байгаа. 1장 6절부터 9절까지. 6-аас 9-р ишлэг уншаа. Христийн нэгүүлснээр та нарыг дуудсан түүнээс холдож өөр сайн мэдээ рүү ийм түргэн эргэсэнд чинь би гайхлаа. Үнэн дээр өөр сайн мэдээ гэж үгүй. Зарим хүмүүс та нарыг уймуулж Христийн сайн мэдээг говьлохыг хүсэж байна. Харин бид ч эсвэл Тэнгэрийн зарлага элч ч гэсэн бидний та нарт тунхагласнаас өөр сайн мэдээг тунхаглавал хараагдаг. Бид урд нь хэлсний адил би одоо дахин хэлье. Хүлээж авснаас чинь өөр сайн мэдээг хэн нэгэн та нарт тунхаглавал тэр хараагдаг. 네. 이 갈라디아 교회도 이거 다른 복음, 다른 예수, 다른 영이 들어와 가지고 이 교인들을 미혹하고 아주 이렇게 부패하게 만듭니다. Энэ Галат чуулган дотор ч гэсэн өөр сайн мэдээ, өөр Христ, өөр сүнсийг тунхагладаг хүмүүс нэвтэрч орж ирээд тэгээд хүмүүсийг төөрөгдүүлж тэднийг маш одоо ялзарсан, завхарсан байдалд уруу татсан байна. 여러분 여기 본문에 사도 바울이 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이 두 번이나 강조하고 있습니다. За тэгээд энд Паул харах юм бол энд 2 удаа хэрвээ өөр сайн мэдээг тунхагсан байх юм бол тэр хүн хараагдгээ гэж хэлсэн байна. 그래서 우리는 하나님의 복음의 일꾼으로서 예수 그리스도에 대한 기록을 잘 자세하게 배우고 알아야 된다는 거예요. Тийм ч учраас бид нэр Бурхны хаанчлалын ажилчдынхаа хувьд Есүс Христийн тухай бичиж тэмдэглэсэн Библийн үгсийг маш сайн уншиж, судалж мэдсэн байх ёстой маа. 그리고 그 교인들을 가르쳐야 됩니다. Тэгээд түүнийг итгэгч нартаа зааж өгөх ёстой.
그래서 우리가 하나님의 이 진리, 이 복음을 파수하고 이 말씀을 잘 전파함으로써 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지게 되는 거예요. Хэрвээ бид нар энэ үнний үгийг сайтар судлаад тэгээд энэ сайн мэдээ, Христийн сайн мэдээг үнэн мөнөөр тунхаглах юм бол Бурхны хаанчлал улам өргөжинд хэлэх болно. 이 사탄은, 이 마귀 사탄은 이 하나님 나라를 파괴하는 자들입니다. Тэгээд энэ сатан бол тийм ээ тэр сатаны дагалдагсад тэр жүдгрүүд бол ерөөсөө Бурхны хаанчлалыг нураах мөхөөх тийм л зорилготой байдаг. 무너지게 하는 자들이에요. Нэ? 하나님 나라를 무너지게 하는 자라. Бурхны хаанчлалыг нурааж байдаг этгээдүүд юм аа. 우리 항상 바른 복음, 바른 영, 바른 예수의 교훈을 잘 분별해서 미혹을 받지 않도록 교회를 잘 세워나가야 됩니다. Тийм болохоор бид нар гүргэлж одоо тэр өөр Христ, өөр сайн мэдээ, өөр сүнсийг тунхаглаж байгаа хүмүүст уруу татагдуулахгүй тул итгэгч нардаа сайтар зааж сургаж чуулганаа хамгаалж явах хэрэгтэй юм аа. 자, 예, 미가서 5장 3절을 읽어주시기 바랍니다. За Мика номруугаа эргээд орцгоё. Мика 5-ын 3 дугаар ишлэгийг уншъя. 3절 그러므로 여인이 해산하기까지 그들을 붙여 두시겠고 그 후에는 그의 형제 가운데에 남은 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리니 했습니다. Тиймээс няралж буйн төрөх цаг хүртэл тэднийг тэр өгөх болно. Тэгээд түүний үлдсэн ах дүүс нь Израилийн хүүгүүд рүү буцах болно. 이 구절의 뜻은 이스라엘 백성이 순환을 당하는 기간에는 이방 나라의 손에서 수모를 당한다는 것입니다. За энэ ишлэлийн агуулга нь нутг нь юу вэ гэхээр Израилийн ард түмэн хар үндэстнүүдийн гарт зовлон идэх болно. 예수 그리스도께서 오시기 전까지 이스라엘 백성들이 그 자기들이 죄 때문에 그 이방 나라에게 붙잡혀 가서 그 지배를 당하고 큰 고통과 수모를 당하는 것입니다. За тэгээ энэ хугацаанд бол тэд харийнхны гарт асархээр зовх болно. Бурхан үүнийг нь тэдэнд зөвшөөрөх болно гэсэн байна. Тэгэхээр Есүс Христийг мэдлэхээс өмнө энэ дэлхий дээр төрөхөөс өмнө Бурханы ард түмэн болох Израильчууд харийнхны гарт мөн хар үндэстнүүдийн дээр дайрал довтлогоноос болоод асар их зовлон идэх болно. 그러나 예수 그리스도께서 오신 다음에 그 그리스도를 믿고 구원받은 하나님의 참된 백성들이 일어날 것이라는 것입니다. Гэвч Есүс Христийг төрсний дараа Есүс Христийг хүлээн авч итгэсэн Бурханы жинхэнэ ард түмэн бий болох болно. 여기 본문에 그 후에는 바로 신약시대 예수 그리스도 오신 뒤에는 그것을 말합니다. За тэгээд түүний үлдсэн ах дүүс нь Израилийн хүүгүүд рүү буцах болно гэж байна. Энэ нь болохоор тэгээд гэдэг нь болохоор одоо хожим нь энэ бүхний дараа гэсэн үг. Тэгээд энэ нь болохоор Есүс Христийг төрсний дараа гэсэн үг. 그래서 그의 형제라는 것은 바로 예수님의 형제, 예수님의 참된 형제 가운데서 남은 자, 이 택한 백성들, 이스라엘 자손에게 돌아온다는 거예요. За түүний үлдсэн ах дүүс гэж байна. Энэ нь болохоор Есүс Христийн жинхэнэ ах дүүс буюу Есүс Христэд итгэдэг түүний ард түмэн болсон түүний жинхэнэ итгэлийн дээр ах дүүс нь Израилийн хүүгүүд рүү ирэх болно. 예수님께서 말씀하셨죠. 누가 내 형제냐? 누가 내 자매요? 형제요? 모친이냐?
그렇게 한번 말씀하신 적이 있죠? 누가 내 형제냐? 누가 내 자매냐? 그렇게 물어봤습니다. Есүс ч гэсэн нэг удаа хэлсэн байдаг шүү дээ. Хэн миний ээж, эгч дүүс юм бэ гэж. Эгч ах дүүс юм бэ гэж хэлсэн байдаг. 그때 예수님께서 이렇게 대답하셨습니다. Тэгээд өөрөө ингэж хариулсан. 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자들이 내 형제요 자매다 그랬어요. Бурхны үгийг сонсоод дагагчд нь жинхнээсээ миний ээж, эгч ах дүүс юм аа гэж хэлсэн. 또 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매라고 했습니다. Бас Бурхны хүсэл тааллыг дагагчд хүслийг биелүүлдэг Бурхны хүслийг биелүүлэгчд нь миний жинхэнэ ах дүүс юм аа гэж хэлсэн байна. 이런 자들이 교회로 돌아온다는 거예요. 이스라엘이라는 건 신학시대의 교회를 말합니다. 하나님의 교회로 이렇게 돌아온다는 거예요. Ийм хүмүүс л Бурхны чуулган руу ирэх болно гэсэн үг. Тэгэхээр энд гарч байгаа тэгээд түүний үлдсэн ах дүүс нь Израилийн хүүгүүд рүү буцхолно гэдэг нь Израиль гэдэг нь болохоор нэг ясандаа Израилаар төлөвлөлж чуулганыг илэрхийлж байгаа юм. Бурхны чуулган, Бурханд итгэгчд гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр Есүс итгэсэн Бурхны хүслийг биелүүлдэг тийм хүмүүс л чуулган руу ирэх болно. чуулган болох болно гэсэн үг. 여기서 이스라엘 자손이라는 것은 현재 나라, 그 유대, 이스라엘 나라를 가리키는 게 아니고 영적인 이스라엘 백성들, 즉 하나님의 교회를 상징하는 것입니다. Израилийн хүүгүүд гэдэг нь болохоор мах цусны хувьд Израиль үндэстэн болж төрсэн хүмүүсийг хэлж байгаа биш. Сүнслэг утгаараа жинхэнэ Израиль буюу тэр Бурхны хаанчлал, Бурхны чуулганыг хэлж байгаа хэрэг юм аа. 여러분 Тэгэхээр 기도하셔야 됩니다. бид нар ч гэсэн залбирах хэрэгтэй. 어떻게 기도하냐면 하나님의 참된 백성, 하나님의 참된 백성이 교회에 돌아올 수 있도록 기도해야 됩니다. Бурхны жинхэнэ ард түмэн чуулганд ирэх болтугай гэж залбирах хэрэгтэй. 정말 예수님을 진심으로 믿고 영접해서 구원받은 그 하나님의 택한 백성들이 교회로 돌아올 수 있도록. Жинхнээсээ Есүсийг хүлээн зөвшөөрч итгэсэн тэгээд аврагдсан тийм хүмүүс чуулган руу ирэхийн төлөө. 하나님의 백성들이 교회로 돌아올 수 있도록 돌아오는 비결은 뭐예요? 회개하고 예수님을 믿음으로 하나님 앞으로 돌아온다는 것입니다. Тэгвэл Бурхны одоо тийм жинхэнэ ард түмэн чуулган руу ирэх арга зам нь юу вэ гэхээр чин сэтгэлээсээ гэмшиж тэгээд Есүсийг хүлээн хүлээж авснараа итгэгч болж тэгээд чуулган руу ирэхийг хэлж байгаа юм. 죄와 사망의 고통에서 지금도 시달리고 있습니다. Энэ дэлхий дахинд хүн төрлөختөн бол гим нүгэл тэр өвчний зовлонгоос болоод маш их одоо яолон шаналж байгаа. 악한 영들에게 시달리고 있습니다. Тэг бас муу сүнснүүдэд эзлэгдэн зовж байна. 세상의 염려와 근심에 빠져 있습니다. Энэ дэлхийн санаа зовнил сэтгэлийн завиураас шаналлаас болж бас л зовж байна. 우리가 그들에게 복음을 전해서 그들이 회개하고 하나님께 돌아올 수 있도록 우리가 기도하고 부지런히 하나님의 백성들을 찾아다니면서 복음을 전해야 됩니다. Бид нар тийм л хүмүүсээр очиж тэдэнд сайн мэдээг ярьж тэднийг эзэн лөө удирцнаар тэд нар гэмшиж тэгээд Бурхны жинхэнэ ард түмэн болон Бурхны чуулган руу эргэж ирэхэд нь удирдан дагуулах ёстой юм аа. Үүний төлөө бид нар хичээнгүйлэн залбирч сайн мэдээг түгээн дэлгэрүүлэх ёстой. 다음은 세 번째 대지. За дараагийн 3 дахь том хэсэг нь болохоор
이 그리스도의 승리와 이 그리스도의 왕국에 대해서 Христийн ялалт ба Христийн хаанчлалын тухай 4절부터 9절까지입니다. 4-9 дугаар ишлэл. 자, 이 4절부터 9절의 내용은 이 그리스도의 승리, 그리고 그리스도가 세우는 그리스도의 왕국을 설명하고 있습니다. За, энэ хэсэгт болохоор Христийн ялалт болон Христийн байгууллага төр хаанчлалын тухай тайлбарласан хэсэг байна. 자, 4절 읽어보세요. За, 4 дугаар ишлэл. Тэр босож эзний хүчээр эзэн бурхныхаа нэрийн сүр жавхлангаар хонин сүргээ харуулах болно. Тэр дэлхийн хязгаар хүртэл агуу байх учраас тэд амар тайван амьдрах болно. 자, 이 4절의 9절은 이 그리스도의 구원 사역의 방법에 대해서 지금 언급하고 있습니다. Энэ 4 дугаар ишлэл болохоор Христийн тэр авралын ажлынх нь арга замын талаар тайлбарсан байна. 그리고 구원 사역의 대상, 그 대상은 땅 끝까지 모든 민족을 대상으로 삼고 있습니다. Заман дээр авралын ажлынх нь объект тийм ээ. Хэн байх юм бэ? Хэнийг аврах гээд байгаа юм бэ гэдэг талаар нь өгүүлсэн байна. Тэгээ эндээс харах юм бол дэлхийн хязгаар хүртэл энэ дэлхий дээр үргэлжлэл оршин байгаа бүх одоо арт түмнийг аврахыг тэр хүсдэг гэдэг талаар ярьж байна. 예수 그리스도는 하나님의 능력으로 또 하나님 여호와의 이름을 의지해서 복음을 전하셨습니다. Есүс Христ Бурхны хүч чадлаар эзэн Бурхныхаа тэр нэрийн сүр жавхланд тулгуурлан өөрийнхөө сайн мэдээний ажлыг хийж байсан. 우리도 하나님의 일꾼으로서 복음을 전하는 방법이 세상적인 방법이 아닙니다. Бид нар ч гэсэн Бурхны ажилчдын хувьд энэ дэлхий дээр сайн мэдээг дэлгэрүүлэх бидний үйлчлэлийн арга зам нь энэ дэлхийн арга зам биш байх юм аа. 그 이단들은 말이죠. 거짓 사도들은 그 속이는 방법으로 사람을 미혹시키는 방법으로 복음을 전하고 있습니다. 다른 복음을 전하고 있습니다. Харин энэ хуурамч иш үзүүлэгчид, хуурамч илч нар буюу энэ гаж урсгалынхан бол энэ дэлхийн аргаар буюу тэр хуурамч зайлт мэхээр өөр сайн мэдээг дэлгэрүүлж явж байдаг. 그러나 우리는 바로 그리스도께서 그 복음을 전하는 방법대로 하나님의 능력과 그 하나님의 이름의 그 위엄, 거룩한 이름을 의지해서 우리가 복음을 전해야 됩니다. Харин бид нар бол ариун эзний жинхэнэ элч нарын хувьд Бурханд найдаж, Бурхны хүч чадал найдаж, Бурхны тэр нэрийн сүр жавхланд тулгуурлан үйлчлэгээ хийх ёстой. 우리 4절 본문에 목축한다고 나옵니다. 구원받은 택한 백성들을 목축한다는 거예요. За 4-р эшлэлдэр хонин сүргээ хариулах болно гэсэн. Хонин сүрэг гэдэг нь болохоор тэр аврагдсан ард түмнийг хэлж байгаа. 네, 이 목축한다 했는데 몽골어는 어떻게 번역이 됐어요? Янгал чинда. 예, 바로 잘 번역이 됐습니다. Чинда. 예, 이 구원받은 하나님의 백성들은 주님의 양떼들입니다. 하나님의 양들이에요. Тэгэхээр Монгол Библи сайн орчуулсан байна. Энэ хонин сүргээ хариулах болно гэж. Тэр энэ аврагдсан ард түмэн гэдэг бол нэгэсэндээ Бурхны хонин сүрэг юм аа. 주님께서 택한 백성을 구원하시고 그들을 기르시는 목자로서 그 양떼들을 인도하시고 보호하시고 생명길로 인도해 주시는 겁니다. Тэгэхээр эзэн Бурхны ард түмэн Бурхны тэр аврагдсан ард түмэн гэдэг бол Бурхны хонин сүргээ гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр эзэн болвол яг тэр хонин сүргийг тижээж, хариулж, өсгөж байгаа хончинтой адилхан тэр хонин итгэгч бид нарыг буюу тэр хонин сүргийг Бурхны замаар удирдах, зөв замаар залж, хариулж бид нарыг тижээж байдаг. 예수님은 요한복음 10장에도 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위해서 목숨을 버린다고 했습니다. Йохан 10 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн Есүс хэлсэн байдаг. Би бол сайн хончин юм аа. Сайн хончин бол хондийнхоо төлөө амиа зориулдаг юм аа гэж хэлсэн.
예수는 선한 목자로서 양들의 생명을 얻게 하고 그 생명을 풍성하게 하려고 오신 것입니다. Есүс Христ бол жинхэнэ хончин, тэгээд жинхэнэ хончны хувьд тэр хонин сүргийнхээ төлөө амиаж өгөхөд бэлэн, тэгээд хондоо тэр амийг өгөхийн тулд бэлтгэл дүүртэл амийг өгөхийн тулд ирсэн байгаа. 그래서 예수님은 байхын тулд ирсэн. 예, 주님의 양떼들의 생명을 얻기 위해서 대신 십자가에 죽으신 것입니다. Тэгээд Есүс тэр хонин сүргээ бэлгсэн амтай байлгахын тулд тэднийхээ өмнөөс загалмайг үүрсэн. 우리는 택한 백성들, 구원받은 하나님의 백성들이 예수 그리스도가 목자가 되시고 그 하나님의 자녀들은 주님의 양떼라는 것을 분명히 깨닫게 해야 됩니다. Бид нар ч гэсэн өөрийнхөө чуулганы итгэгчдэд тайлбарлахдаа бид нар бол Бурхны аврагдсан ард түмэн. Бурхны аврагдсан ард түмэн гэдэг бол нэгсэндээ Бурхны хонин сүрэг гэсэн үг. Тэгээд эзэн Есүс Христ бол бидний төлөө амиа өргөсөн сайн хончны үед бид нарыг үргэлж хариулж, бид нарыг тижээж, амтай тэр удаа бэлгсэн амтай байлгадаг юм а гэдгийг маш сайн зааж тайлбарлаж ойлгуулах хэрэгтэй. 그리고 이제 그가 창대하여 땅 끝까지 미친다 이렇게 본문은 말하고 있습니다. За тэгээд дөрөвдүгээр ишлэл маань цааш нь харах юм бол тэрээр дэлхийн хязгаарт хүртэл агуу байх учраас гэсэн байна. 그는 하나님의 능력과 여호와 이름의 위엄이 땅 끝까지 모든 민족들에게 다 이렇게 드러나게 한다는 거예요. 알려진다는 겁니다. Эзний хүч чадал болон эзэн бурхны нэрийн сүр жавхлан тэр яруу алдар нь дэлхийн хязгаарт хүртэл бүхий л улс үндэстнүүдэд хүртэл ийм агуу гайхалтайгаар тонхоглогдож өргөмжлөгдөх болно гэсэн үг. 이것은 이 하나님의 복음, 예수 그리스도의 복음이 땅 끝까지 모든 민족들에게 전파되어야 할 것을 가르치고 있는 것입니다. Тэгэхээр үүний тулд Есүс Христийн сайн мэдээ дэлхийн хязгаарт хүртэл бүхий л үндэстэн бүхий л овгуудад тунхаглагдах ёстой юм а гэдгийг илэрхийлж байна. 여러분들도 그런 그 비전, 그런 소망을 갖고 복음 사역을 멀리 바라봐야 됩니다. 넓게 바라봐야 됩니다. Та бүхэн ч гэсэн яг л ийм алсын хараа, ийм хүсэл тэмүүлэлтэйгээр сайн мэдээг дэлхийн хязгаарт хүртэл тунхаглана гэсэн ийм зорилготойгоор тэгэж холыг хардаг байх хэрэгтэй. 이 부활하신 예수님이 갈릴리 바다에서 제자들에게 나타나셔서 전도의 대사명을 주셨습니다. Есүс Христ өвлөөс эргэж амьссахаа дараа Галил нурын ирэг дээр шам нар дээр ирж тэр илгээлтийн үүрэг даалгаврыг үлдээсэн гэдэнд өгсөн байгаа. 너희는 가서 모든 민족으로 복음을 듣게 해서 믿는 자들에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주라고 했습니다. Та нар яв бүх үндэстэнд гайхалтуулаа. Тэгээд эцэг барин сүсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ гэж тушаасан. 그리고 내가 너에게 분부한 모든 말씀을 가르쳐서 지키게 하라고 했습니다. Цааш нь бас миний та нарт заасан бүхнийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа гэсэн. 여러분, 하나님의 택한 구원받은 백성들에게 하나님의 말씀을 가르쳐서 그 말씀을 지키게 해야 됩니다. Бурханд сонгогдсон, Бурханаар аврагдсан тэр хүмүүст бид нэр зүгээр аврагдсан юм чинь ингээд хайж болохгүй. Бидэнд Бурханы үгийг, Библийг, үннийг яг зөв зааж ойлгуулж бас тэр бичигдсэнийг сахин биелүүлэхийг заах ёстой маа. 그 말씀을 지킬 때에 비로소 우리가 그리스도인이라고 우리가 인정을 받게 되는 것입니다. Тэгж Бурханы үгийг сахин биелүүлсэн цагт л бид нарыг жинхэнэ Христ итгэгчид гэж хэлж болох юм аа.
그래서 하나님께 영광을 돌리는 거예요. Тэгснээрээ бид нэр бурхныг алдаршуулах юм. 그리고 예수님도 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있다고 분명히 강조하셨습니다. Есүс өөрөө ч гэсэн онцолж хэлсэн байдаг. Бурхны үгийг сонсоод дагагч нь тэр үгийн дагуу явагч нь ерөөлтэй гэж хэлсэн байна. 하여튼 가장 큰 계명은 사랑입니다. 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라는 계명이죠. За тийм Есүсийн өгсөн хамгийн агуу тушаал нь болохоор хайр тийм ээ. Тэгээ та нар бие биенийгээ хайрлах туун энэ бол хамгийн агуу тушаал мөн гэсэн. 가장 큰 계명은 바로 하나님을 사랑하는데 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해서 주 너희 하나님을 사랑하는 것이 가장 큰 계명입니다. Тэрнээс ч илүү чухал хамгийн агуу тушаал нь бол эзэн бурхнаа хайрлах тийм үү. Эзэн бурхнаа хайрлаж түүнийг бүх зүрх сэтгэл оюун ухаан хүч чадлаараа хайрлах нь хамгийн агуу тушаалаа гэж. 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 거예요. Харин удаах нь ийм болоо гэж хагаад чи хөршөө өөрийн адил хайрлаа гэсэн. 이 두 계명이 모든 율법의 완성이에요. 완성. Энэ хоёр тушаал бол ерөөсө бүхий л хуулийн биелэлт юм аа. 이걸 가르쳐야 됩니다. Үнийг бид нар зааж өгөх ёстой. 자, 5절. 이제 시간이 이렇게 됐는데 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр хичээлээ өгөөсэй. 예. 자, 기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 예수 그리스도에 대해서 구약에 기록된, 특히 미가서에 기록된 말씀을 가지고 공부를 했습니다. Ариун бурхан минь өнөөдөр бид нар Мика намаар дамжуулан Есүс Христийн тухай ялангуяа түүний төрөлт болон түүний үйлчлэлийн тухай суралцлаа. 예수 그리스도께서는 이 땅에 가장 낮고 천한 곳에 사람들을 알아주지 않는 이 비천한 곳에 탄생하신다고 했습니다. Есүс Христ энэ дэлхий дээр мэдлэгтэй хамгийн дорой буурай газарт хэндний ч тоохоргүй, хэнд ч тоогдохоргүй тийм нөхцөл байдал донд төрсөн гэдэг тухай. 그 베들레헴 그 마구간에 태어나서 그 구유통에 예수님이 누워 있었습니다. Энд Бэтлехемд тэрээр малын сарвчанд төрж тэгээд малын тичээлийн твшинд хэвтсэн. 우리를 구원하시고 우리에게 생명을 주시기 위해서 예수님이 하늘 보좌를 내려놓으시고 이렇게 고난을 받기 위해서 고난 받으시면서 이 땅에 참으로 사셨습니다. Биднийг аврахын тулд бидэнд амийг өгөхийн тулд Есүс Тэнгэр дэх хаан сэнтигээ орхон энэ дэлхий дээр буун ирж тэгж их зовлон эдлэн байж биднийг аварсан байна. 우리가 예수 그리스도의 그 성경적인 진리를 정확하게 알고 깨달아서 우리가 전파할 수 있도록 도와주시옵소서. Бидний эзэн Есүс Христийн тухай Библиэд бичигдсэн Библи сүртэй тэр мэдлэгийг бид нар хамгийн зөвөөр ойлгож, ухаарч, суралцаж аваад бас түүнийгээ бусдад ч гэсэн үнэн зөвөөр зааж ойлгуулж чадхад туслаарай. 하나님의 능력과 거룩하신 하나님의 이름으로 우리가 복음을 잘 증거할 수 있도록 하나님 우리를 도와주시옵소서. Ариун бурхны хүч чадал ба ариун бурхны нэрийн тэр хүч чадлаар бид нар сайн мэдээг дэлгэрүүлэхэд туслаарай.
또 그들에게 하나님의 말씀을 잘 가르쳐서 지켜서 그들이 복을 받게 해 주시옵소서. Тэгээд тэр хүмүүст бид нар Бурхны үгийг Бурхны сайн мэдээг зөв ярьж тунхаглаж зааж өгснөөр тэд ч гэсэн Бурхан танд үнэн зөвөөр итгэх болтугай. 그래서 우리가 하나님 앞에서 잘하였도다. 착하고 충성된 종아. 이 칭찬받는 귀한 일꾼들이 다 되게 해 주시옵소서. Иймгүй бид нойр бүгдээрээ сайн байна, итгэмжит зарц минь гэсэн гэж магтуулдаг итгэмжит сайн зарц нар болоход туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘.